Wang khatalla hore umpitse kele mudi chaba kene kele le rahule wambona wang hela hore kebe sibupua sesucha hore kebe sibupua sesucha umpone kele hule kila shehile kibone wankhatalla umpone kele hule kila shehile kibone wankhatalla Visuale kibone wankhatalla ore umpitse kibe mojalefa kibe likabelo linna kibalwe lidi khosana kibe kadi moni safedi kibe ha ke le dumedise he barati le bathasi le ba batle ba tsa Bible Ministries TBM ya le dumedisa ntwa ka mehla phuthe othinyane ka jeno na le moeti wa bohlokwa haholo yo go tlotla re ts'ets'etha ditaba tsena tseo e sala re ntse ka tswela pele ka tsona tse amanang le sehloho sa na Bakreste ba lokela ho jana ma kolobe na karolo ena ke a bone ya boithuto bo ba rona me ke na le Ntate Thato Letuka ke yena ya tlotla a ba le rona boithuto bona ba rona ka jeno me hona di ntlha tse go tlotla re di ts'ets'etha tse amanang le mangolo a Paulosi ka kotlolo ke hopotsa hore hona le dintlha tse mmalwa tse re ileng ga di ts'ets'etha nakong ya ho feta me re ne re akgetse mahlo a rona ho Testamenteng ya kgale re leka ho fuputsa sehloho sena ho hlaha dingolong tsa ba profeta ka ho tlolwa re ile ga sheba buka ya Isaiah chapter 66 temana ke ya 16 ho isa ho 17 ke yona e neng e lelekella dintlha tseo re ileng ga bua ka tsona mme re tlile jwalo ka mangolo a hlahang Testamenteng ya kgale ra qalella ho kenella ka hara Testamenteng ena e ntjha ho tloha bukeng ya Mateo ra kenella bukeng ya diketso kgaolo ya 10 moo ho neng ho bua ka setshwantsho sane kapa pono yane e ileng ya hlahela Petrus moo ho ileng ho athwe a hlabe aje jwale ra nto fetela kgaolong ya 15 moo re ileng ga bona taelo e ileng ya fanwa ke Jakobo mono lekgotleng la Jerusalem mabapi le hore na baditjhaba seo ba se ba lokela ho se etsa selekane sena se setjhana ke swe mme ho ile wa bontshwa dintlhanyana tse mmalwa tsa hore ba tele medimo e ditshila ba tele bofebe madi study prophet se finishilweng jwale ditemana tseno re lekile ho di hlakisha hore na mohlomong re fumana thuto efe mabapi le taba ya dijo re boetse ra fetela lengolong la pele la Paulosi le lengolo la Timotia ne le kgaolo yane ya bone ka temana pele ho isa temaneng ya bohlano moo jwale Paulosi le yena a ileng a hlahisa ditaba tse amanang le ho ja dijo tseo modimo a di bopileng jwale ke moo re ileng ga bona bohlokwa ba ho fumana moelelo wa ditemana tseno bana hangata re ditemana tsena tse hlahang ka hara Testament e ntjha di qotswa e le ho bontsha hore atjhe ditaba tsena tse amanang le ho se je kolobe ke tse ileng tsa fella selekaneng sane se sa kgale mme mangolo ano a kgang a Isaiah a sa felletswe ke nako ka mora hore Kriste a tle lefatsheng jwale ke moo re neng re leka ho sheba hore Kriste bosebeletsing ba hae na o fetse a resela kapa o bella ka thoko melao eo e hlahang ho lefedi ke kgaolo ke ya 11 le Deuteronomy chapter 14 ya teng jwale ra qalella ho sheba leano ao ke seng ke buile ka ona e leng a diketso ho kenyeletsa le ditaba tsena tsa Paulosi ho hlati ho Timothea yona wa pele ka kgaolo ya bone mme ka ofela ha mangolo ano re ithutile hore ha re soka re fumana le bontshang ka ho hlaka hore taba ya ho ja diphoofolo tse sa hlwekang
e se e le taba e beletsweng ka thoko selekaneng se setjha, mme Bakreste ba se ba ka itjella ntho e nngwe le nngwe eo ba e ratang. Le ha o re jwalo, re sana le mangolo a mangata haholo a Paulosi a buang ka taba ena ya dijo, mme re lakaditse hore mohlomong re tlotla re a tshetsetha le moeti wa rona Ntate Thato Letuka. Ntate Thato, ke kopa hore mohlomong ko hwehle babui ba rona, mme mohlomong o tlo o itlhalose ntate. Ke a leboha. Okay, Ntate. E re ke ho ema dume ho babuhi ba rona ba tseba bebele ministries, mme ka ho tjhobalo fela ke ra ke Thato ha Letuka ya buang le lona, mme ke thabetse monyetla ona haholo wa hore re tlo tla re ithuta ditaba tsena tsa Morena Modimo, haholo tabeng ena ya dijo e leng hore e entse pharela e batlang e le kgolo moholo Bakreste mona, hore na banna re ka itswella pele ka ntho nngwe le nngwe, kapo re ka se itswelle pele ho tsona le tseo re sa tlamehang jana. Okay, ga leboha moholo wa ka nnete, re lebile haholo ntate. Ke kopa hore moholo wa ka mohlomong o tlo re bulela ka thapelo ha re tlo thakgola ditaba tsena. Okay, Ntate Modimo re a leboha ka monyetla wa ngwana wa ho bula lentswe la hao. Ntate a ko re thuse hore re ye ho lona ka moelelo o le mong fela wa ho ithuta seo e leng thato ya hao, le ho ba malalala o tsamaya sona. Ntate re thuse hore re setle ka tseo re di nahanang, re se latele ditakatso tseo e leng tsa rona, re se bontshe ka moo re nahanang re tseba ka teng. Ha o dumelle mangolo a hao a re tataisetse ho seo e leng thato ya hao. Morena, ha sena se etsahetse, re tla be re tseba hore purpose ya ministry ona e fihletse sehlohlolong sa yona. Ntate Karolo le mong le mong ya shebelletseng ditaba tsena, ya mametseng ditaba tsena, ntseng a latela ditaba tsena, mme o mo etsetse ka mohau wa hao ka lebitso la Morena Jesu ra rapela, amen. Amen. Re lebohile haholo moholo wa ka. Mo ya ratehang, jwalo ka re bontshitse, re tlo tla re hoela ditumaneng tse hlahang ka hara testamente e ntjha, mme ka o tloha re tlo sheba mangolo a Paulosi, e leng ngwana ao hangata re ithutileng hore a hle a baka qhwebeshano e kgolo mabapi le ditaba tse re amang re le Bakreste, ho kenyeletsa le ena ya dijo. Jwale ke se ke bontshitse hore lengolo lane la haela pele leo a ileng a lengolo la Timoti ya kgaolo ya 4 Litemana 2-5 re se re ile ga le ts'ets'etha, mme ra fumana hore na le re fupagaletse ditaba difeng. Jwale ho boetse ho na le mangolo a mang a o nkareng a mararo a batlang a le bohlokwa haholo tabeng ena ya dijo, mme re lakaditse hore mohlomong re ke re tlo tla re a seka ho sheba le ho shebisisa moelelo wa ona mangolo ano. Jwale re tla qala ka lena la Baroma, mohlomong re be sentse ka ikenyeletsa Bakorinthe ba pele kgaolo ya 2 le kgaolo ya 10. Jwale ho Baroma mona re tlo tla re sheba kgaolo ya 14. Ke mangolo a ileng a hlaha haholo ka kgola le di-comments tsa ditaba tsena tsa dijo ha ntse re bua ka tsona hona Facebook mona. Jwale re lakaditse hore mohlomong re tle re se ke ra tlodisa mahlo fela, jwalo ka re ile ra bontsha hore ha o bohlokwa hore ha re tshetsetha ditaba tsa bebele re tsipe mangolo ao mohlomong re ka reng a batla a sekametse moo ditaba tsa rona di sekametseng teng fela. Jwale ho bohlokwa hore re etse boithuto bo pharaletseng ba mangolo, temana tsena kaofela ha tsona re leke ho di tshwara, ho utlwa kana Modimo ebe o re hlophiseditse thuto ya mofuta ofe ka mangolo ano. Jwale Ntate Letuka, ha ke tsebe ntate hore na o no ka lakatsa ho re qala ho kae, re ka hla ra wela ho Baroma chapter 14 moo, kapa re ka qala ka bo Bakorinthe. Ha ke tsebe na moholo wa ka o no ka lakatsa hore mohlomong babui re tle re qale ho ba tshwarela dintlha difeng mona. ke a kgola jwalo ka ha o so ile wa bontsha pele moholo wa ka hore ditaba tsena tsa bebele di a nyalellana, mme o tlo hlokomela hore o utlwisise tse itseng, o tla tlameha hore o pote kae pele. Yes. Jwale ho tlo ba thata hore ebe nkare re ka tsitsa mona fela re ntse re sa thale re ya kwana le kwana tsa mohala fela. Ha o ntso bala buka Daniele o tla fumana ho bua ka metsi, mme ha o ka tsitsa bukeng ya Daniele fela o batla hore na metsi a bolelang boprofeteng,
o ka nna iphumana o sa fumane mohlaka hantle empa nako eo qhomelang ka o ya o qetela ka mane le buka ya tshemolo kgaolo ya 17 mono e se o etsa hore metsi a mangata ke ditjhaba so mosadi a tla ba busa hodima tsona e le hore ka mantswe a mang ke mpa ke re fela ha re tlo tla re tsitsa lengolong le le leng ebe re se go utlwa e ka re ehlile re ka hlaratswa ka taba kaofela empa tla re ka hore re shebe context kapa moelelo ditaba di neng di ngolwa ka ona le mangolo a mang a manang le ditaba tseno e le hore re tle re fumane kutlwisiso e le hore mantswe a mang re tlo qala hona bukeng ya Baroma mona kgaolo ya 14 re bale jwale hang ha re qeta ho e bala re tle re fetele le Bakorinthe ba pele kgaolo ya 8 ke nana ha re di kopantse di le pedi jwalo yona di re fa sebopeo mme ka morao mono tla be sentse re tla tselletsa ka mamango okay mo ke a kgola pele ke tshwara ke a tseba hore ke temana e la ka balwa hona le lenaneong lena mme haeba mmuisa le antse a latela hantle ba e hopola ke nana ke motheo wa ditaba tsena kaofela Petros wa 2 kgaolo ke ya 3 temana 16 ehlile ke bone le taba le re ipapanyetsang yona haholo fela re le Bakreste mme o tla ithuta hore hohle mo kganye hlang teng a re tloa fela se re hle re baleela mangolong a Paulosi mme taba eno e na le ho ba kotsi ka nako e nngwe mme ke a kgola le jwalo ka ha ile temana e se ile ya balwa ke kopa le nna ke tle ke bale hape fela ho hlokomedisa mmui hore pele re ka atamela taba tsa Paulosi temoso ena re tle re le mo temana 16 re ke hle ke qale hodimonyana e le hore ke tle ke ske ka etsipa mpeng jwalo ka ha ntse o tjho le ba Kriste re na le hore re tsipe mpeng mona fela e bana ha re sa tswetse pele hantle jwale ke kopa ke tle ke bale ka ho tloha verse 15 temana 15 e re mme le lemohe hobane mamello ya morena wa rona ke poloko jwalo ka ha Paulosi ngwana bo rona ya ratwang a lengoletse le ka bohlale boo a boneilweng temana 16 e re jwale ka ha ngola mangolong a hae ohle moo a bolelang tse jwalo empa ho ona hona le ditaba tse ding tse thata tseo ba sa rutehang le ba tetemang ba di kgopamisetsang tahleho ya bona jwalo ka ha ba etsa mangolo a mang e le hore taba ena e re ha o ka utlwa temana e se qotswa hangata le ke batho ba sa tsebeng bebele fela ba e tsebana e hlaha kae ho tsebe hore ehlile hona le hore ho be le bothata ke etse mohlala o nyane fela re ntse re le hona mona pele re kena tabeng tsa rona ebe ke se ke kopana le motswalle mong wa ka a imellang ka nnete o sebedisa moroko jwale ke mmotsa Chemoneso na wa hopola hore hle mangolo ha tshetse taba e ya hona ebe o nkotsetsa mantswe a morena Jesu ho mareka kgaolo ya 8 mane ke a tseba e teng le ho Matthew ke a fala ke chapter 15 mona mo re se kenang ha se silafatse motho ile setswa mme be ke a dumellana le metswalle ya ka ya Bakreste hore motho enwa ha sebedise ngolo lena hantle le bona ba le lehlakoreng le sa tshetseng tshebediso ya mothamaha ebe temaneng yona eno e tshwanang motswalle e mong wa ka o tla ithekela nama ya kolobe selakgeng ke mmotse hashe ngwaneso na ile mangolo a tshetsa taba e kapo ehlile a batla a e latola ebe o kotse yona temana e tshwanang Ntate se kenang ha se silafatse empa e le setswa qetellong utlwa se ke sa utlwe phapang pakeng tsa motho ya ne e sebedisang ho nwa le ho tsuba ba ndi silafatsa mmele le science ntse pa ka taba tseno jwale ena e re ha itjella ho hong ka nqena a ba bontsha hore ha e ka nnete ha e le ho tsena e se apply ho ba apply ho tse sa apply ho tsale
tla ba le science e hlileng tse prove le yona hore e hlile ditaba tse ke tse silafatsang mmele hore taba e ntse bontsha hore le rona re le Bakreste go ka nna ba etsahala hore re sotha temana tse itseng ba re lakatsa ho ja dintho tse itseng jwalo ka batho le bona ba lakatsa ho inwella ntho tse ba batlang ho inwella tsona ebe re iphumana re ntse re sebedisa mabaka a le nang ka mantswe a ke se lelekela se reng re hle re mathele hona ho ba Roma Karolo ya 14 mme ke tota ke bala hona mona moo batho ba bangata ba e balang hona teng ho tloha temaneng ya bobedi ho isa temaneng ya boraro yona ha e fumanehile tla bere hobane e mong o re a ka ja ntho tsohle athe e mong ya fokolang o ja meroho fela ya jang tsohle a se ke a nyedisa ya sa jeng tsohle mme ya tsohle le yena se ke a hlola ya jang tsohle hobane modimo o mo amohetse jwale ke ditemana tseno tse pedi tse leng hore ha o inkile mono a tjeka nnete motho o tla tshwa fela hore atjhe mona re nepaetse ebe ke mane mo re tla botsa potso na ebe Paulos o na bolela hore le dijo tse expirileng re ka di jahana re tsohle hobane tsohle ena ke bone hore le yona hlile re tla be re nka ha o na le ntho batlang ho e harinya o sohle jwale ra botsa hore na bona bolela dijo tse expirileng na bona bolela dijo tse ka bang di-poison kore dijo tse kaofela na hlile ne le moelelo wa ditabatsi re tla fumane moelelo wa ditaba tsena ke mane mo e leng hore re tla be re kopanya le mangolo a mang mme potso tsa bohlokwa tse re tlamehang ho ipotsa tsona mona le pele re ka pele ke hore na hobaneng ho hlahiswa batho ba meroho fela versus ba jang tsohle kore ke batla re tle re hlokomele hore taba e hlang mona ho ba Roma Karolo ya 14 ha se taba ya nama ya kgoho kgahlanong le nama ya kolobe ke taba ya meroho kgahlanong le flesh kapa dijo tse kenyelleditseng nama hare ho tsona ke taba ya pele ya bohlokwa eo ke batlang re tle re elellwe mme bele re tle re ipotse potso hore na Paulos a tla hlahisa taba ya meroho ke mang ana ja moroho bana jwale motho a jang moroho a utlwa a sa rate batho ba jang nama kapa ho etsahala wa taba ya bobedi ho ba Roma Karolo ya 14 mona ha hona moo ho buang ka taba ya diphoofolo tse hlwekileng le tse sa hlwekang lo re tlameha ho utlwisisa hore ho leka ho ke argumenteng ya hore na ke mofuta o feng wa dijo o ka joang ho latela dipehelo tsa modimo e tlo batla e hlokela toka hobane mo ho bua fela ka tsohle versus meroho e lo re ho ka etsahala hore ebe ho ipuelwa ka kgomo versus moroho motho o ya ba o sa hana ho ja nama ya kgomo o re yena o ja moroho ya mona teng le Letuka le ha e se le temana tse ding tse hlang ka re ho bebele ke tsona ntho tse ne ke re tlameha re di shebe pele re ka ya pele mme ke bone le taba e bohloko ka hore temana tse kang tsena tse hlileng di seng specific ditabeng tse itseng ebe di sebediswa ho hanyetsa ditemana tse hlileng di otlolohileng pena ke lahla ka rata sehlooho sena ha o no bontsha taba ya kolobe kore ha se le taba fela ya hore e la qollwa ka hara tsena tse ding dingata ke nnete ho le Letuka mono di a thathamiswa fela o tlo bona hore morena modimo haholo bo bukeng ya bo Isaiah mono e hlile go qolla ena ka kotloloho hobane e hlile sa le ntse le yona pharela le hona ka hara Maiseraele ona ana o morena ana itse ba se ke ba sebedisa taba eno mme e ntse le pharela le hona jwale argument tsena hangata ha di hlaya ha tseba ebe di sa hlayo ba ho jwa maphele kapo ho jwa bo dintjanyana o tlo fumana hore ebile re makalla batho bana ba ma-Asia ha ba ja dintho tsena kaofela tlo ba bile le khala le ntse le rara mo wa leja kore re be re utlwa hore le rona a tsena e hlile ka re se re ditshaba e hlile dula e hlahella mona ha o bua ka taba ya kolobe jwale ke re tle re elellwe hore re se ke ra nka ditemana tse batlang di le general ebe bale re batla ho addressa tse batlang di le specific ebile re di hana le ha o le jwalo re se ke ra di hlokela toka ka hore be se re di siya
di le jwalo fela re hle re kene ka botebo ka hare ho tsona. Ke a kgola taba ye ke tlotla ke hlahisa mona re tlotla re tshehetsa ka mangolo ke hore Baroma, Bakorinthe, Baefese, Bakgalata jwalo jwalo e ne le tikoloho ya batho ba bitswang baditjhaba kapo the Gentiles. E leng mo ya fankgedi ileng ya teng ha e tloha ho Bajuda ka mora hore batle ba e latole. Ka mora hore ba e latole, Modimo ile a tshepisa hore Paulos e tla ba ena lefiswana la hae ho romella e fankgedi ho baditjhaba. Ke ka hore bona mangolo a mangata a ngotswe ke Paulos a hlile a ngolla bona baditjhaba. Mme o tla ithuta hore ho nona le mathata a batlang a le common haholo ka hare ho dikereke tsena tsa di-Gentiles tsa baditjhaba. Yes. Mme ka hare ho mathata ano a neng a le teng e ne le taba ya bokgumamedi ba medingwana ya bohata. Batho bana pele ba ka kgumamela modimo wa nnete ba ne ba sebeletsa medingwana e sele. Mme o no tla ithuta hore nakong eo ba ntseng ba sebeletsa medingwana ena ya bona e leng hore e ne ka ba ditshwantsho kapo ya ba bafu ba ithoballetseng, ba dumela hore batho bana ha sa a shwele ha e sa le topo fela se mono, nama e se tseba le moya ona o so fetohile modingwana o itseng kapo badimo ha ba rapela ba re ho modimo le badimo. Ba utlwisisa hore motho enwa o se a na le matla a mang a fetisisang ao a ka kgumamelwang ho latela ditumelo tseno tse ding. Mme jwale ba ne ba tla etsa hore ba etse mahlabelo a diphoofolo bakeng sa batho bana. Ke a tseba hore Mosotho o tla utlwisisa ka pelenyana ha ke bua ka taba ya mokete wa badimo, hore motho mohlomong ha atlehile o tla ra ka nnete ke atlehile ho aha ntlo, ke atlehile ho reka koloi, ke atlehile ho etsang jwale ke hore ke hlabele badimo, mme ke mekete e teng. Jwale ho ne ho tla etsahala hore ebe ka ha ditshwantsho tsena le badimo jwalo ke bone e ka ekare ha ke ba dije nna dijo tseno tse beng di le mono di jellwa ke bona batho. Jwale dijo tsena di ne di tla rekiswa hona mono Roma le Bakorinthe le kae. Jwale nako eo di rekiswang, Bakreste ba bang ba ne se ba tswa hona boheteneng mono, ba ne ba utlwa ba na le letswalo la ho reka dijo tse. E ka nna ya ba nama ena e rekiswang mmarakeng mona ke e neng e hlabetswe modingwana mane kae le ha ba ne ba sena bopaki bo jwalo. Ke taba tsena tse ntseng ke di bua mmui a tla di mamele hantle, hobane re tlo kena mangolong ho di netefatsa. Ha se taba tseo ke iqapelang tsona fela, ehlile re tlo tla re kena ka botebo. Ke ne ke re fela ke a le motheo ono re tle re utlwise hore na context ya ditaba tsena ha di ngolwa ho ne ho le jwang. Mme batho bano ba utlwang ka baka la matswalo a bona a fokolang ba ra nna tswalo la ka ha le ntumelle hore ke reke nama strateng mane be se ke re ke lo pheha, hobane ka nna ba ene fuwe medingwana ka mpa ka itjella ho fela, hobane ne ke janeng eno ho no sa hlajwe meroko hore ho no sa neelane ka meroko e etsahala ene le tshollo ya madi. Bakriste ba rekisa nama eno fela kapa ba fana ka yona mahala e batho bona ba se ba tla lo ithekisetsa yona strateng. Jwale ba neng ba le matla tumelong bona ba ne ba na le kutlwisiso ya hore ka ha medingwana ena ha e je, ha e bone, ha e utlwe, dijo tsena tse ho thwenne di fuwe medingwana a e khona ka nnete ke hore fela re dijo, hobane ha hona le letho le etsahetseng. Jwale ba re ka iphela rona ra itjella. Jwale bana ba matswalo a fokolang ba ne ba utlwa taba ena e ba tshwenya, ena ya batho bana ba ntseng ba itjella fela ka tsoro le kgutsitseng. Le bana le bona ba batla ho tlaka bane ka hore lona tumelo ya lona kapo matswalo a lona etsa bang a fokola. Ba qetella e etsa tension kapo kgohlano ka hare ho kereke. Ke mona moo Paulos a qetellang a ngola ditaba tsena ho Baroma. Mme ke batla re tle re elellwe hore taba tse addresswang chapter 14 mona kaofela la re se re sa kene ho eng, hobane le taba tsa bo matsatsi di a hlahella. O tla bona hore ho bua ka taba ya di-preference e seng di-principle. Hona le pakeng tsa ntho tseno tse pedi. Hona jwale nka rata mmala o mosehla, ya ba o rata mmala
o mokgubedu. Mm. Mme nkeke ka o qosa ka ho rata mmala wa hao o mokgubedu, o keke wa nqosa ka ho rata mmala wa ka o mosehla. Ke dikgang tse ka bang teng bathong, mme ke a kgola le sehloho sa yona ke e rata ka Sesotho chapter 14 ena ya Baroma e re ho etswe ka mamellano. Haeba ha o rate nthwena ha e shebile kwana, a ko e amohele fela e ntse e shebile kwana, hobane ngwana eno yena o batla hore e shebe kwana, e seng hakalo e le taba ya principle. Ho fapana le ha e ka re nna ke lakatsa ho utswa, wena o le moena principle ya hana ho etse ba utswa. Kana e ba jwalo ha e sa ba taba ya preference hore nna ke lakatsa ho le jwang. Modimo o hlakile hantle ka taba ya utswa hore ho se ke wa etsa ba ha utsuwa. Yes. Ha o tluwa tabeng ena ya dijo tse ileng tsa rekiswa eba e ka nna ya ba di ne di fuwe medingwana re sena le bonnete, ha hona temana e hlileng e otlolohileng hore na ha o so ka go kena lebenkeleng ebe o reka nama mono, ebe o zo fumana hore nama ena e ka nna ba bobeke e fetileng e ne hlabetswe medingwana. Na ho etsahale jwang ha le siyo e le hore ke taba ya di-preference fela hore na rona re le batho ba tla be re sheba dintho ka tsela ya mofuta ofeng. Okay. Jwale ha ko ntumelle he re hle re fetele ho Bakorinthe mona re tsitse taba tsena tseo re buileng ka tsona ka mangolo. Ke nahana hore kona di tla etsa moelelo o itseng. Bakorinthe ba pele kgaolo ke ya borobedi, ka tla re bala temana ya pele, ke a kgola le ya boraro le ya bone le ya bosupa, ke tsona tse batlang di tshwere ditabanyana tse hlileng di tlo matlafatsa taba tsena tsa rona. Mme ke batla ho fa monyetla wa hore temana tsena tseo ke buileng ka tsona a hlalo di bala, hore le ha e bala mona e ka re a ka hlabala kgaolo ka ho fela ha yona, empa e le go fela molemong wa nako re tlo leka hore re hle re kene dintlheng tse batlang di na le weight ho feta hore re tle re senye nako. Baroma e seng Baroma, Bakorinthe pele kgaolo ke ya borobedi temana ya pele. Utlwana e re ha e le ka dintho tse hlabetsweng ditshwantsho, re tseba hobane bohle re na le tsebo empa e na le boikgohomoso, athe lerato le ya hahisa. Le hore Paulos mona ha ngolla Bakorinte ho ntse na le bothata bona bane bo tshwanang le ba ho Baroma mang. Hore jwale ka ho na le taba tsa dijo tseo thweng di hlabetswe medingwana, ba bang ba ra khona ka nnete re ka di ja, ba bang ba re ka se di. Jwale Paulos wa bontsha hore na le tsebo fela, ba le tsebo ena ha e tsamaya le nngwe fela e na le boikgohomoso, empa ha e tsamaya le lerato e etsa ba e tlo kgona hore e haise. E re ke ba le temana ya bobedi le ya boraro hle ke theowe ka tsona. Ya bobedi re e ka re ha motho a lekanya ho ba o tseba ntho ha e so ho tsebe letho ka moo a tshwanetseng mo tseba ka teng, empa e ka re ha motho a rata Modimo ke yena ya tsejwang ke yena. Temana bone jwale ha e le ka ho ja dijo tse hlabetsweng ditshwantsho, re a tseba hore setshwantsho ha se letho lefatsheng, le hore ha o Modimo o mong ha e se o le mong fela. Hobane le ha ho le ba bitswang medimo mahodimong le lefatsheng, ho batho medimo e fela e le mengata le marena a mangata, le ha o le jwalo ho rona Modimo mong fela e leng Ntate a rona, e leng o tsohle di tswang ho ona, o re leng ho ona, mme re na le morena a le mong fela e leng Jesu Kriste, eo tsohle di entsweng ka ena le rona re leng ka ena. Ho ntse le ka ho toboketsa tabane fela o hatche la ile mona ntho tsena di fuwa medimo ana le ding kaofela, ntho tseno kaofela ke ntho tse siyo hobane Modimo wa rona o mong. Kwa temana bosupa hena e se re e re empa tsebo ha e ho bohle, hobane ba bang le jwale ba sa ntse ba eja dintho tse hlabetsweng ditshwantsho ka letswalo la hore setshwantsho e ka ba sena le taba, mme letswalo la bona le fokolang le ditshila ke hona. Ha ke tsebe le ba taba ena re ya e utlwa hore batho ba bang bona nako eo ba jang ba utlwa hore hatjhe tswalo la ka le yang kganela, hobane ba utlwisisa hore e ka nna ya ba ntho tsena tsa medingwana ho sona le ntho e etsahetseng bo dijong mono tsa kenella kore bo meyanyane ditshila le yona ntho ene ba e nahana ka
ka hare ho dikelello tsa re ntse re le hona mono hobane lengwalo lena ke re ke lengwalo le leng la Bakorinthe. Yes. Re ke re fetele kgaolong ya 10 hobane taba tsena ntse di batla di tswela pele hona teng. Re tle re ba le temana ya 19 hona kgaolong ya 10 mo. Okay. Temana ya 19 yona ha e fumanehile e re na ke re setshwantsho ke ntho na kapa se hlabetsweng medimo ke ntho na, ha ke rialo. Empa ke re dintho tse ba hetene ba di hlabelang aletareng ba di hlabela batemona e seng modimo. Mme ke hana hoba le ka jesana le batemona. Sure. Ha ke tsebe le ha ba taba ena re ntse re e followa hantle le mmui hore motho ya sa hlile a batla ho ja ka letswalo leno le kgutsitseng a nna hopole hore dintho tsena le ho ja batho bana ba re ba di hlabela medimana ya bona hantle di ntse di hlabelwa matemona mane mo di leng hona teng. Jwale re tle re tswele pele ka verse 20 ya teng e re empa ke re dintho tse ba hetene ba di hlabelang aletareng ba di hlabela matemona e seng modimo, mme ke hana hoba le ka jesana le batemona. Le ke ke la nwela senwelong sa morena le senwelong sa batemona. Le ke ke la jela tafoleng ya morena le tafoleng ya batemona. Re rata ho bouledisa morena na, hleka re mo fetisa ka matla. Jwale ha re ke re ba le verse 23 e re ke dumelletswe ntho tsohle empa ha se tsohle tse nang le molemo. Ke dumelletswe ntho tsohle empa ntho tsohle ha di hahisi. Kore ke batla re tle re utlwe taba ena ya hore ho na le dintho tseo modimo a di dumelletseng akere. Ho na le dintho tseo modimo a sa di dumellang. Mme ke mane mo ke itseng taba ena ya tsohle re nne re ye ho yona re ipapisitse le context. Na seo modimo a se buileng na ke sefeng. Ke tla nne ke kgutlele mohlaleng wane wa ka wa boshodu pele. Paulos ha re dumelletswe ho etsa dintho tsohle na hore re dumelletswe le ho utswa. Mme karabo e tlameha e be tjhe. Yes. Re ke ra ba ra tlola melao ya modimo ka baka la tumello eo re nang le yona. Yes. Mme ha eba hona le molao wa modimo o disang tsela ya ho ja, na eba nna se re ka kgutla re dumelletswe hore re je ka tsela eo modimo a itseng re ske ra ja ka yona. Mme ke dumela hore karabo e ntse le tjhe. Tseo re dumelletsweng ka tsona ke tse within the restricts tsa morena. Verse 25 ka pelenyana moholo wa ka ntle le ho senya nako. Utlwana hore Paulos o re jang ntho tsohle tse rekwang thekisong le sa botse letho ka baka la tswana. Mme ditaba tsena di tlo thasellisa ha o di latile morao mane hobane re ntse re bua ka ditaba tsane tse hlabetsweng ditshwantsho. Only within that context. E seng ka ntle ho moo. Paulos ha bolele hore o ka ja dintho tse kudisang. Paulos ha bolele hore re ka ja dintho tse senang manoni a ka matlafatsang mmele. Ha re ha o kena fela o bona chocolate o ka e reka wa e letsetsa ka hanong. Ha o bona di-chips o ka nka fela wa lahlela ka hanong. Ke nahana ha tsho jwalo fela o re ka baka la letswalo ska nna botsisisa wa fatisisa hore na ba nna ntho e hana e tla fihla mo ke mangana e tlisitse ke mang ya kore e hlile ne qetella etsa taba tse ngata tse nang le speculation ka hare tse hlileng di sena mohlaka wa mata. Ba ke ka ho batla re le je le etsa bang le ntse le sa botse. Verse 26 ke a kgola ke yona e tla bontsha taba eno hobane e re hobane lefatshe ke la morena le ho tlala ha lona. E kare ha e mong wa ba sa dumelang a le bitsetsa ho ja mme le rata ho ya jang tsohle tse ka bewang pela lona le sa botse letho ka baka la letswalo. Empa e tla re ha motho a le bolella a re ntho eo e hlabetswe ditshwantsho le se ke la eja ka baka la ya le eletsang ka baka la letswalo hobane lefatshe ke la morena le ho tlala ha lona. Kore ke a kgola taba ena e ntse ya tabeng yane ya hore mo e leng speculation mo re senang bonnete ho ja ho tla bo bontsha hore ha ke ka nnete ha hona
letho. Empa mo e bang o so hlokomedisitswe hore nthwena na hlokomela hore jwale ha o le mona o so ntse o ja tsane tse neng di hlabetswe badimo. O so o batla ho tswela pele ka yona taba eno. Ke mane mo e leng ka baka la tsebo eno ya hao o so hlile o tlotse molao wa Morena Modimo. Ke ne ke batla ho bontsha fela hore context eo re neng re bua ka yona ke yona eno ya hore diphoofolo di hlabetswe medingwana, jwale nama o so qetella ho ferekane fela se re se hore na nama e ke ne hlabetswe medingwana kapo e ne sa hlabelwa mo motho a senang bonnete Modimo ha ka hlolele motho ho se tsebe. Ke ka ho buka ya diketso ke a kgola ke kgaolo ya 17 mane mo e tla re ditshiu tsane tsa ho se tsebe Modimo o ile a etsa bang a iphapanyetsa tsona. Empa ha o so tseba ha wa lokela hore o nno etse bang o nno o tswele pele. Mme ke yona ke a kgola context eo ke neng ke batla hore re tle re fihle ho yona. Empa ha re se re qetella ditaba tsena tsa rona tsa Bakorinthe ba pele, o hopole hore re qadile ho Baroma mane, re tlo kgutlela moraonyana hape hanyane kgaolong ya 8 ntse re le lengolong le le leng la Paulos, temana ya 10 ho isa ho ya 13 chapter 18 mane. E re hobane e ka re ha e mong a o bona wena ya nang le tsebo o dutse ho ja tempeleng ya ditshwantsho, na letswalo la ya fokolang le keke la kgothatswa le la kgothatswa ke hona hore a tle a je tse hlabetsweng ditshwantsho na. Mme jwale ngwaneno eo ya fokolang eo Kreste a mo shwetseng o tla atimela ke tsebo ya hao. Mme ha le sitelwa bana ba bo lona jwalo, mme le hlaba matswalo a bona a fokolang, le sitelwa Kreste. Utlwa temana 13. Ha ho le jwalo, e ka sejo seo se ka kgupisa ngwaneso, nke ka hlola ke ja nama le ka mohla o le moo, ke tle ke se ke ka kgupisa ngwaneso. E le hore taba ena e kgutlela tabeng yane ya meroho mo re qadileng teng. Ke hore motho ha sa ra ke ba hlola a ja nama, jwang kapo ba ntho e ka jwang ntle le nama ke plant-based. Yes, jwale ke mane mo e tla re e mong a rathe ke ikgethetse ho ja meroho fela, e mong a rathe o tla ja dintho tsohle ho kenyelletsa le nama. Mme ke a kgola potso eo nka e sianye le potso se ikarabe fela ke hore na ho bana ba bo rona hangata ba hlahisang temana tsena tsa Paulos ho ja ntho nngwe le nngwe ba e ratang, na ebe ho na le ha e se le ha le mong a ka emang a rathe ka lebaka fela la hobane ho na le batho ba matswalo a fokolang. Se re iketsisa here taba tsena ho no bua ka kolobe le haeba ke nnete se re hlokometse hore ha hona moo e kenyetsang kolobe ho re kgothaletsang ho ja kolobe. Se re fumane context, se re le ha re iketsisa re ho no so le jwalo. E ba bana ba mametseng melao ya Modimo ya Levitiki re ke ba fokolang tumelong ha hona taba. Na ebe ho na le ngwana bo rona ya neng a utlwa hore a ka tlohela ho ja kolobe ka baka la hobane fela ho na le ngwana bo ya reng ho na le bothata ka yona ho latela mangolo a halalelang. Mme o fihlelletse ha jwale ha ke so utlwe motho ya ka emang a tshwana le ba fela ba e sebedisang hore e hlile re lo ja taba yane ya hore ho na le ba fokola e hlile re sa enka ho hang e hlile re sa ikene ho hang e hlile re batla fela ho ja ke phepho. Jwale o bua Paulos yena na hore o re haji e re nna haeba hona le ngwaneso ya ka wang ka baka la mphiyo nke ke tloe ka bona phapang pakeng tsa motho ya batlang ho etsa thato ya Morena Modimo le ya batlang ho latela ditakatso tseo e leng tsa hae. Bane Paulos o re ha o so hlokomedisitse hore hela bona nthwena o latela molao wa Modimo, a ke re molao wa Modimo itse se ke la ja dintho tse hlabetsweng ditshwantsho. Re na le bopaki ke bona hore nthwena e hlabetswe ditshwantsho. So keletso ke hore o se ke wa isha. Paulos o re la ha o so ka thwe ke motho ya matla tumelong ka baka la moena enwa wa ka ya nkeletsa nthong e, ha ke tlo tla ke ja hobane ka ho ija haeba e le motho a ntseng a fokola tumelong le yena ke tlo mo kgothaletsa hore a etse wa a ije. Ke mane mo e kgutlelang tabeng yane ya hore bo ra science le bona se re tloa bebeleng hanyane
ba pakile hore dijo tsena tse Modimo a itseng di ditshila e hlile di ditshila e le ka nnete ha se spiritual hola ke taba e re tla tlameha re e otlolle ha Modimo ana re di ditshila o na sa bolele moya o ditshila ho kolobena le moya o ditshila ka nnete ke pofolo e ntseng ke Modimo jwalo ka tse ding re tlohelle eno ya meya o hlile a bua ka hore physically e ditshila e bitswa host ya di-parasite. Di-parasite tsona di dula ho yona mono di sa shwe di fumane botshabelo fela mme nako eo phoofolo e jwalo e shwang parasite tsena di tlo batla ho tloha jwale di emo di ka fumanang botshabelo teng mme o tla fumana hore bathong jwale ke teng mo di fihlang di dula ka pelenyana ke hopola ka ne ke bala bo 5 ha re ntse re ithuta ka cycle ya ntho thweng ke ringworm. Okay. Ha ntse ke hopola hantle agriculture mane jwale ho bontsha hore e tla tloha fariking motho ha jele fariki be kena ka mothong e tla i-multiplier e etseng gore ke dintho tseo re neng re ithuta tsona bibele le siyo e emeng mme jwale ha eba hona le motho ya tla fihla a ema ka temana a ga tjhe morena o itse re je tsohle bana beso jwale ebile ka nako nngwe le moruti kapa ile motho e re ka o matla tumelong nako eo a ntseng a tshwa jwalo hona le bana ba bang ba bo rona ba ntseng ba itswella pele ho ja ka tsela eno mme ba ithuta hore dipetlele di tletse hona le batho ba tshwereng ke mefetse hona jwale kore ka se re belletse bebele ka thoko fela la hobane ba matlafaditswe hore ba tsela eno e seng hantle ho rang bophelong ba matlafaditswe ke bomang ke barui mme ke utlwa e ka re ha e ne ba re etsetsa mangolo ana toka he re Paulus o itse ba matla tumelong ke utlwa e ka ba matla ke bona ebile ba sa tlamehang ho ja ba fokolang ba fokolang mme ke mpa ke kholotsa mmui fela hore ha eba ke mong wa batho ba utlwanye ka re ba ja hobane ba le matla na ebe o la ka nahana ya hore ka di tloele hobane a se matla ke bothata ho di tloela ke batla ho motiisetsa hore ha se le ka mangolo empa ke taba ya takatso fela ya ntho eo a batlang ho e sebedisa se re etsa bana re nka mangolo a ke kopa ke e qetelle fela ka Bakorinthe hona ntse re le Bakorinthe ba pele mona chapter 10 ho tloha ka temana ya 29 ke bone ka ke tsanetse sentse di ya qetellong 10:29 e re mme ha ke bolela letswalo ha se la hao empa ele la imo hobane ho se tshabe haka go ka tsuwa jwang ke letswalo la imo mme ka re ha ke ja ka tebo nka nyatsuwa jwang hodima seo ke le buileng ka baka la sona verse 31 empa ha le ja le ha le ena le ha le etsa ntho efe le efe etsang tsohle ho tlotlisa Modimo ka tsona. Amen. Mme ka nnete dikgang tsohle tse di hlaenna ka taba tsena kaofela ha nke ke bone ka re the ultimate goal e ntse le ho tlotlisa morena Modimo. Nnete ha ke nahane re ka itjella ka tsela e re itjellang ka yone ebile re nang le bopaki ba hore ntse fokodisa mmele ya rona e re bitsang tempele ebe ntse re yona ntho eno e re e etsang ke bakeng sa ho tlotlisa Modimo. Verse 42 e re le se ke la dihela bajuda le ha ile ba kgerike le ha ile kereke ya Modimo jwalo ka ha le nna ke kgahlisa bohle nthong tsohle ke sa ipatlele se tshwanelang nna fela empa ke batla se tshwanelang ba bangata ba tle ba bolokehe le be baetsisi ba ka jwalo ka ha le nna ke le wa Bakreste e se le chapter 11 verse 1 taba eno ha e se tshulong jwalo qetellong moo ke utlwa e ka re Paulus o batla a ethithile hantle hore re se ipatlele tse ratwang ke bomang tse ratwang ke go mme hlile temana tsena hangata re dikotsa gore le ha ba motho mona botibong ba pelo ya hae le letswalong la hae motho mo le mala ka qotsa taba tsena ho hana taba ya diet e Modimo a faneng ka yona o tseba hantle hore ha hane hobane fela a batla ho haisa ngwane mong wa botumelo kapa a batla ho kgahlisa ngwane mong wa e hlile o nahanne yena le seo yena a batlang
ho itjella sona. Mme jwale taba eno ka boyona fela ke utlwa ekare e sentse e re fa hore atjhe ka nnete. Hangata temana tsena ehlile re di sebedisa fela hobane re sentse re na le ditshekamelo tse itseng. Empa hobane re sena ditshekamelo tseno, re tla utlwa hore ehlile ha se ditemana tseo re neng re ka di sebedisa. Haholo ha di sa address taba yane ya dijo ka kotlo, jwalo ka ha e ne e address-wa kae? Ho Levitique mane le ho Deuteronomy. E re ke qetelle ka hore fela hle moholo wa ka, ke a bona hore se re setse ka metsotswana e fokolang. Ke re fela ha o sheba Tite mane kgaolo ya pele temana ya 13 ho isa ho 15, o tla ithuta hore Tite kgaolo ke ya pele. Ke yona passage ke dumelang hore ke ya ho qetela re tla e sheba. Tite kgaolo ke ya pele temana ke ya 13. Okay. Ho ya 15. E re bopaki boo ke ba nnete, ka baka leo o ba kgalemele ka thata, tumelo ya bona e tle e hloke sekudi. Mme ba seke ba inehela ditshomo tsa Bajuda le dituelo tsa batho ba furallang nnete. Tle re ele taba eno hloko. Ba seke ba inehela tshomo tsa Bajuda le ditaelo tsa batho ba furallang nnete. Verse 15 e hlahlamantse. E fela ntho tsohle di hlwekile ho ba hlwekileng, empa ha ho ntho e hlwekileng ho ba ditshila le ho ba sa dumelang, ba silafetse dipelo le matswalo. Mme ke ne ke tena ke nka tjena hobane ntse ba tla e le tsamayang le tsane. Mme ke tse ding tse tla be di nkuwa hore ntate wa utlwa hore Paulos o haeba wena o so ntso le ditshila ntho tse tla ba ditshila. Ha ele hantle mona ona bolela hore ntho nngwe le nngwe le Modimo ana itse ha ya hlweka e hlwekile ho latela temana ena. Jwale ke re tle re elellwe. Hona le mantswe a motho e mong ya bitswang Flobo, se ke tlo tla ke a qotsetsa mmohi mona pele re ka arohana. Hore taba ya pele ke hore Paulos o bitsa dithuto tsena tse fosahetseng thuto tsa batho. Jwalo ka re badile verse 14 mane. Ebile o di bitsa ditshomo. Tshomo tsa Bajuda. Jwale o tswela pele hore Paulos ne le mojuda wa Bajuda. E ne e le mofarisi wa Bafarisi. Ha ho le ka mohla ka hara makgetlo a ka bang milone molao wa Modimo a ka phunyoelwang, ya ba o bitsa ditaelo tsa batho le ditshomo tsa Bajuda. Kore ke batla tle go utlwisise hore le taba tsa ntse tlhamo le mane le moshe la re rata hore ke tsa hae, ha se tsa hae. Ne le Jehova Modimo ka sebele sa hae a re ngola mo. Mme re a tseba hore yena Paulos o tla ba ntsa bua hore lefika le neng le ba latetse bana ba Israela ba tsamaya lefelleng a moshe a ntsa ngola e ne le Kreste. Ka mantswe a mang e ne le Kreste ka sebele sa hae a ntseng a fana ka melao ena ya dijo le dintho tseo e seng dijo tse nepahetseng le tse sa nepahalang. Mme hore le hana ka phonyoela ona ke a ba di bitsa ditaelo tsa batho. Jwale o re dintho tsena kaofela ke tse hlakisitsweng ke Modimo. Jwale o kana ha qetella hore o re le mojuda eo e neng e le kgwahlapa ka ho fetisisa, ona ke a tswa a sa phunywetswe, a sa itse ditaelo tsa Modimo ke taelo tsa batho le ditshomo. E le hore mona re tle go utlwisa hore ntho e Paulos ya neng a e kgalemella ke ditshomo le dithuto tsa Bajuda. Jwalo ka ha Jesu a ile a kgalemela batho mareka kgaolo ya borobedi, hore lona le etsa molao wa Modimo le fela ka lebaka la thuto ya lona eo le etsang jwang le neyana. E le hore Jesu o dula a kgalemella batho dintho tse ka ntle ho molao wa Morena Modimo, e seng ho boloka molao wa Morena Modimo. Mme ke a taba tse se re ile ra bua ka tsona tseno mane context e ne le fela taba ya matsoho ka nnete. Batho ne ba nahana hore
apole ha o e rekile ho mo ditjhaba ha o e tshwere fela sebe se kwile o era se ile apoleng jwale ba di hlatswa ba hlapa le matsoho hlatswa ntho nngwe le nngwe mme jwale Jesu a ka nnete sebe se ke sa ba sa o kena ka ho ja dintho tsena o sa hlapa matsoho ha se tlo feta o ka itjella sebe ke mpho e tswang kae ka hare context e ne le emo e senya dijo tse sa hlwekang kapo tse jwang ke ka ho abileng a phahamisang molao wa modimo hona passage-eng yona a nyahlatsa ditaelo tsa batho empa le bo madimabe fela hore tsona temana tse jwalo re di sebedisa ho hatikela molao wa modimo jwale ebe re fihla re phahamisa ditaelo tseo e leng tsa batho le ditlhaloso tseo e leng tsa batho tsona tsane tseo Petros a ileng a re hlokomedisa ka tsona hore teng e hle di ka nna tsa ba tricky ha re sa ruteha ke ho etsa bang pele ke o tshaba Jehova jwale ebe re kena lentsweng la hae re a phenyekolla hore na e hlile o no thweng e seng re nkete mana ebe e sale re ya ka yona ha ke di beile hakana moholo re fihletse sehlohlolo ha ke tsebe le haeba dipotso di ka ba teng ho tlotlolla tse fokolang Morena boko ya holo moya ya ratehang wa tseba Bible Ministries taba tsena ka nnete di a kokobetsa moholo wa ka nnete morena a bokwe o di otlollotse ka tsela e hlakileng haholo mme nka lakatsa ho akgela dipotso di se kae hona ditemane tsena tseo re buileng ka tsona ne ke lakatsa hore nke ke tle kgaolong ena borobedi ya Bakorinthe re tle re bale Temana borobedi Bakorinthe ba pele chapter 8 verse 8 jwale re tla boela re kopella le ka ho Baroma ka mane re dijo ha se ntho eo re ka kgahlisang modimo ka yona hobane le ha re ja ha re ekeletswe letho pela ona le ha re sa je ha re haellwe ke letho jwale ibe re kopella le taba ena e hlahang ka ho Baroma 14 mme ho 14 re tla re nke temana ya 17 nke temana 17 re hobane mmuso wa modimo ha se ho ja ha se ho nwa empa ke ho loka le kgotso le thabo ka moya o halalelang jwale re ka qetela ka itine hobane ya sebeletsang Kreste nthong tseo o kgahlisa modimo mme o emelwa ke batho jwale ha ke tsena ebe maikutlo a hao e ka ba fe hodima ditemana tseo hobane ha motho a di mametse di na le molaetsa o ka reng hore ho motho ntho e nngwe le nngwe motho a itjellang yona kapa ha ikgethela ho seje ha ho letho le mo amang tabeng tsa kamano ya hae le Morena Modimo haeba wa ja tseba hore ha o ekeletswe letho haeba ha o je le teng o tsebe hore ha o letho le o haellang hobane jwale mmuso wa modimo mona ho thwe ke wa kgotso le holoka le thabo ka moya o halelang ebe o ka re thusa ho utlwisisa moelelo wa ditaba tsena ke a kgola e tlo kgutlisetsa tabeng yane ya context e leng moelelo ditaba tsena di neng di ngolwa ka ona ke a kgola gona le taba e ke le ka e bontsha pele haholo ho ba Roma mona kgaolo ya 14 hore ho na le dintho tsena tse ho thweng ke di-preference mme tseo re dumellanang re le Bakreste bohle le ha e se Bakreste re le batho bohle hore di-preference tsa batho di ka fapana mme taba ya hore na wena o prefera eng hodima eng ha hona mo e leng hore e ka o ekeletsa kapo ya o hlahisa o le ya lokileng ka pela morena kapo ya ba yo hlahisa o le ya fokolang ke tlo etsa mohlala o monyane fela ka melao ya Lesotho melao ya Lesotho ya tsela
e re ha roboto e le kgubedu o eme ha e le tala o tsamaye. Empa ya hore na ha o tsamaya o tla tswa le ka lakeside kapa o tla tsamaya le ka temo hobane wena o bona ekare ya ka nqane kgutshwane ho feta ya ka nqeng. Ka pela molao wa Lesotho taba eno ha ona mo yo behang haufinyane kapa o le ya betere ho feta ya tswileng le ka nqane. Empa ha re tla tabeng ya roboto ebe e mongwe o sa re haiko nna ke utlwa ekare nka itsamaela fela le ha e le kgubedu hobane re lokolohile re naheng ya tokoloho akere re na le ntho tsweng ke freedom of speech ke etsa mohlala. Re na le bo freedom of conscience ho etsa dintho ka letswalo leo o tlolohileng. Empa re tlameha re nne re hopole hore le ha re etsa dintho ka matswalo ano a otlolohileng re fuwe tumello eo. Re fuwe tumello only within the bounds of the laws of this country. Ke ka hoo ke le ka etsa mohlala fela ka yona taba ya boshodu ke re o keke wa tla ntjwetsa hore wena o prefera ho utswa. Kore ha o qala o isa jwalo fela ha e sa le taba ya preference. Jwale chapter 14 ena kaofela ho ya tlase o tlo ithuta hore le yona e ntse amana le preference le hore ntse tlo ya le mane tabeng yane ya matsatsi ha re ka kopetsa ho yona hanyane. Wa fumana hona le batho ba bang ba dumelang hore la boraro ke lona tsatsi la fasting. Ke a tseba Bakreste mona ke lona tsatsi le sebediswang haholo. Ke tsamaile phutheho tse ngata haholo mme ke utlwile hore hle la boraro hangata tsatsi le sebediswang for fasting. Mme motho e mong a ka nkang qeto ya hore nna ke batla ho kgetha la bobedi. Ha hona le lengolo le ha ele le leng le ka hanela motho hore o lokolohile hore a etse jwang. Mme eno ya kgethileng la boraro hana matla hore a ka tswa yane a itseng o batla ho kgetha la bobedi. Motho buang ka di-preference. Empa ha re ya principle-eng ya Morena Modimo teng ha re a tlameha ho ya e se le rona ba batlang ho beha hore na ho utlwa eka ho nepahetse ha o le jwang ha wa nepala ha ho le jwang. Le yona re na le yona only within molao wa Modimo. Ke ka hoo Paulus a tla re tokoloho eo re nang le yona re seke ra e sebedisa ho etsa sebe. Ke tokoloho ya molao. Re tlameha ho utlwisisa hore re tlameha hore re lokolohe re ntse re le ka hare ho molao wa Morena Modimo jwalo ka ha motho a bitswang Jacob a tjho hore ke molao wa tokoloho. Mme o tla ithuta hore ebile nako eo re conformang le molao ona wa Modimo kapa melao ya Modimo le yona ena ya bophelo fela re lokoloha hona ho ha e sa le mmeleng ya rona le moyeng wa rona. Ho mpa hona le temana fela e ke e lebetseng ha ke tsebe le haeba o tla e hopola hle moholo wa ka ha ke qetella hona tabeng yona ena moo Jesu a buang ka tsa ho kgutla ha hae. Sa re teng ya Luka le ha ke sa hopole the exact chapter and verse. Ke 21. Batho ba tlo tla ba ja ka tsela e mpe. 21:34. Yes. Mme re tle re kopanye temana ena le tsane tse itseng ho ja lona ha se letho. Mme ha ba ehlile re ka enka ka tsela eno e tlotla e ba Paulus ya seng a lwana kgahlanong le Kreste re nka Paulus ya tere mpa fela re ile ra lahlelwa ke molaetsa o itse ke 34. Empa diponele hore dipelo tsa lona di seke tsa imelwa ke ho ja le ho nwa hampe le ke dipelaelo tsa bophelo bona mme letsatsi leo la le tshwara sehloho. Hore taba ena ke nahana hore ntse bontsha hore taba ya dijo ha se ntho e nyane. Ha re nka hanyane ke temana tse ngata haholo tse re tlo tla re di nalify ebe re qetella re itliseditse tsupo. Se sa pele a se kena lefatsheng se tlile ka ntho e nyanyane. Modimo a re jang o itseng se ke la ja ho itseng. Mme ka ba bo madimabe bo kgethehileng hore ka mora hore Kreste a tjhotjhe ka mora hore mangolo a halalelang a tjhotjhe bana ba Israele ntho ya pele o ba ileng ba lla ka yona Modimo a tla ba timetsa lefeleng e ne ntse le taba ya dino le dijo. E le hore taba ena ya dijo le dino re na le ho e nka hanyane fela jwale ke ntho e kgolo ka ho fetisisa. Empa ba le re phapanyetsa temana tseno kaofela fela re batla ho ja ebile re nka temana tseno di sa bue nnete. Le Jesu ha ntsa re
hlokomela nna le ja jwang pele ke tla ba ra e le yena na ntse a ipuela tsa Karolo o itse fela ha fela re ratana ho utlwana tjhe hore na ntso jang a kae ka letsatsi ka mohlohlo mo kae eno ha e sa le leng taba mme ke utlwa ka go hlokela mangolo a halalelang toka le hona ho wa kgopamisetsa tahleho ya rona Petrose a tjho sure morena Bokwe ka nnete taba ena e mmatla ka tsela e kgethehileng moholo wa ka mme ke utlwa ka e boela e ntse e tihisa hore taba yane eo Isaiah a e profitileng ka Isaiah chapter 66 ka mane temaneng ya 16 le 17 e ntse e eme e tihile ke hore ha se re kopella le mantswe ana a Christian hobane jwale ha ba ihle o bua ka ho nwa hampe le ho ja hampe ho ka sitisang batho ho bona mmuso wa mahodimo jwale eza ka nqane yena o bile o tlolohile hore na mofuta ono wa ho ja o mobe na ke o feng o modimo a sa o hlokeng mme o hlahisitse ditweba dijo tse manyala le tsona dikolobe jwale ke utlwa ka nnete taba tsena di tutubetse ka tsela e kgethehileng jwale ne ke re ho commenta ha nyane fela mono pele ke nyamela ke a tseba hangata batho ba re Isaiah e ne ngolwa ba Israel taba tse lwene le tsa ba Israel ke rati mmui ya ka lo bala 66 eno hantle o tla ithuta hore ha ho bui le ba Israel fela mono ho bua ka taba ya letsatsi la kahlolo final day of judgment ke ka ho tla fumana hore hona 66 mane ha o so ya le bo 23 mane e tla re mefuta yohle ya batho e tla khumama ka pela ka ho bolela Jehova re ntse 66 mo e lo ho tla ba thata haholo hore ebe re ka e kopanya le bajuta fela temana eno empa tse ka tlase ho yona le tse ka hodimo ho yona di ntse di bua ka hore e tla be le batho bohle mme e tla be le final judgment mono ho latela ditaba tseno ke taba tse so ka di ba teng Israeleng mme tseo modimo a ileng a tshepisa hore di tla tla di etsahala mme se ka ke ditaba tse re ka di elang hloko ya ba ha re di nke hanyenyana ke nnete a le bua moholo wa ka ka nnete o di hlakisitse ka tsela e kgethehileng mme re boka morena haholo fela moholo wa ka ebe mantswe a o qetela a o ka kwalang ka ona e ka ba fe ho babui ba rona mabapi le taba ya dijo hai Ntate mantswe a ka a ho qetela ho babui ke ya hlahang bukeng ya Johanne Evangelii ya moapostola Johanne ke sa re kgaolo ke ya bosupa temana ya 17 mme yona ha re e fumane ke batla mmohi a tla e mamele hantle e re e kare ha motho a rata ho etsa thato ya hae o tla tseba thuto hore na e tswa ho modimo kapa ke bua ke iqalla tsaka ke mantswe a Bakreste ke a kgola temane ena ke ne ke qotsa hona le batho bao ke qokang le bona ho nona le sehloho seo re neng re memetse ho sona ba le ba batla ke re lo re qaqa ho no thwe how to read and understand the Bible mme ya ba ha ke shebisisa ditaba tsena ke bona temana ka ithuta hore hantle ha hona ntho e thata ka Bibeleng bothata ba ditemana bo hlaha nako eo bonna bo hlahang ho etsahale jwang ke nthwena re qetellang re ba le dikgang tse ngata le ka temana tse otlolohileng
Wa bona ke re moholo wa ka. Jwale mantswe ke a reng fela ekare ha motho a batla ho etsa thato ya Modimo ke hona ntla tseba thuto hore Yeah. na ehlile ke yona. E le hore the only determining factor moholo wa ka ha ke siya mmui le mantswe ana ke hore fela haeba o tiile botebong ba pelo ya hao o batla ho latela seo e leng thato ya Modimo, o tlo tseba hantle hore na ehlile ho nepaetse kapo ho fosahetse ho sebedisa dijo tseo Modimo qalong a itseng di seke tsa sebediswa. O tlo ha se ntho e tlo o sokodisa ho hang. Re etse mohlala mona hore ho na le temana e tla be hlaha ha e bua ka taba tsa bo moaparo jwalo. Ebe e kgalemella taba ya hore e sebe diaparo tse expensive, ke tla sebedisa mantswe ano hobane ke a hlahang bo Bebeleng. Wa utlwa kgang e hlahang ka e mong ya batlang ho sebedisa tsona ntho tse. A sa re na how expensive is expensive. Na ha kgola milione ka jine ya 500,000. Na e expensive. Mehlala e ntse e etsa o tseba hantle hore ehlile nthina e turu fela o tlo batla ho etsa hore e potelle ho qetella se re sa utlwisise hore na hantle Modimo mo o wa bona ke jwalo ka temana tse plain jwalo ka tseno mo a hlahisang hore batho ba jang kolobe ho tla kore o hlakile ha se ntho e re lo e batla ho e kgokgomelletsa hore e ka nna ba ho no bua ka ntho e itseng. But temana tse plain jwalo ka tseno di fihla di kwaelwe ke tse leng hore batho ba fihla ba impose interpretation tsa bona tse ntjha ho tsona. Tse hleng di sa otlolwang jwalo ka tsane hobane fela ba sa batle ho etsa seo e leng thato ya Modimo. Empa ka nnete ya batlang ho etsa thato ya Modimo yena doctrine o tlo e tseba hantle. Ya sa batleng hore na re ka tshwara seminary ya 6 months kapo 6 years ka ntse re bua ka ditaba tsena ka nnete di bona mohlang e tla thopothela. Mohlang re leng ready ho etsa thato ya Modimo teng ka nnete o tlo bona hore ha e nke le 5 minutes. Utlwisisa hore temana tsena ka nnete ha di tshetse ho ja hampe ho re hleng re hlokometseng ho latela Bebele le science hore ha se ho ja hantle ho hang ho ja diphoofolo tseo Modimo a itseng di ske tsa jo. Ge lebohile haholo moholo wa ka. Moi o ikutlwetse e ne le Ntate Thato Letuka ya neng a re qaqisetsa mangolo ana a Paulusi a buang ka taba ya dijo. Morena wa kgotso a re etse hantle bohle. Mme ke monyetla o motle hore le ha sa manolotse tjena bomong ba rona malapeng mono hohle mo re shebelletseng kgaso ena re le hona teng. Re bueleng re kgutleleng Bibeleng tsa rona jwale re botsisise ditaba tsena ka botebo jwalo ka baena bane ba Berea ba hlang ho diketso kgaolo yane ya 17 hore bana ba fetisa ba Thessalonika ka bokgabane hobane bana ba botsisisa mangolo ka matsatsi ohle ho fumana hore na ditaba tseo di jwalo ruri na. E le hore ha mohlanka morena mona a sa re teketse ditaba tsena ha wa lekana hore mohlomong re ka be se re ratjhe ke moo re behang kgutlo teng. Bomong ba rona re hloka ho a diphenyekolla mme re kope morena ka thapelo ho boela re fa manollo e tibileng ya dintlha tsena. Ka nnete ebile boithuto bo monate haholo bona e se ka morena ka nnete a ka re hlonofatsa bohle. Moholo wa ka nnete re lebohile ho menahane mme ke tlo kopa hore mohlomong be se re kwala ka thapelo. Okay. Ntate wa ka ke kopa ke be mantswe a makgutshwanyane fela a thapelo. Ntate Modimo wa rona re lebohile ka tsela e kgethehileng Jehova. Re ile ra o mema hane re thakgola boithuto bona hore wena o le morena o tlo re tataise ka moya hao o halalelang. O ntate o re tshepisitseng hore o tla re tataisetsa nneteng yohle. Re a o leboha morena. Re haellwa ke mantswe a teboho mme re kokobetse haholo ke dinnete tsa hao tseo o ntseng o di pepesa ka pele ho rona re le bana ba hao. Re tla re tsebisise hantle seo wena o le morena o se hlokang. Re a leboha ntatana matla mme re kopa hore o tlo hlonofatse mohlanka hao eo o mo sebedisitseng o boele o hlonofatse le bohle ba neng ba buile kgaso ena morena wa ka ya le mahodibong. Re kokobetsa le ho itlohela diatleng tsa hao lebitsong le letle la Kreste morena o shwetseng sefapano. Re a leboha. Amen.
Amen. Moholo wa ka ka nnete morena o etse hantle haholo ho fihlella re boetse re bile le monyetla o mong wa ho boela re tshetsetha taba tsena tsa morena. Ka nnete re lebohile haholo tlotla le kganyannedi ho morena ka nako tsohle. Amen. Babui ba ratehang kgotso ya morena e be le lona ho fihlella hape le lona ka tsela e tshwanang re fumane monyetla o kang ona morena wa kgotso a le etsetse ka hore le hore. Maranatha. Umponi ke le hula ke lahlehile, ke bone wa nkgathalla.